الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غانيما يغشيما الله tumusaba ko yahundagaza amahoro n'imigisha kuri Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla. Ndahanangiriza imitima yanyu ni wagiye n'uwanje ko twarushaho gutinya Allah, dore ko Allah dushishikariza kumutinya muri Qur'an ahagira ati ba'da al-isti'adha ya ayyuhalladhina amanu, yemwe bemera mana, ittaqullaha, mutinye Allah, wa qulu qawlan sadida, nimurangiza murangwe n'amagambo meza. Ibadullah, bagaragu ba Allah, ndagira ngo twiyibutseho imwe muri hadith ifa kwa Anas mwene Malik radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهجرتي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ibintu bitatu iyo uranzwe nabyo ufite uburyohe bwa iman. Ibyo bintu bitatu iyo bifite ubufite uburyohe bwa iman kuri ba bemera Imana. Ese bemera Imana nabaye? Allah muri Qur'an arabatubwira ahagira ati ba'da al-isti'adha innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah. Mu byukuri abemera Imana ni ba bandi idha dhukira Allah, iyo hibutswe Allah, wajilat qulubuhum, imitima yabo irahungabana, imitima yabo irikanga. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, kandi niyo basomewe amwe mu magambo ya Allah, niyo basomewe zimwe muri aya za Allah, zadatuhum imana, imani yabo iriyongera, imani yabo irazamuka. Turabizi yuko al-imanu yazidu bit-ta'a, imani yiyongera kubera ibikorwa byiza ukora, wa yanqus bil ma'siyah, ikanagabanyuka kubera ibikorwa bibi urangwa nabyo. Rero kuri ba bemera Imana, iyo uri umwemera Imana, iyo noneho hakarushuranzwe n'ibi ibintu bitatu tugiye kuvuga, ubufite uburyohe bwa imani. Icyambere, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhim mimma siwahuma, ugomba kubukunda Allah n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kurusha ibintu byose. Kunda Allah ni ugukora ibikorwa byiza yagutegetse, wajitinabi nawahihi, ukirengagiza ibyo yakubujije ukabitera umugongo. Bagaragu ba Allah, turushe gukunda Imana, turushe gukunda intumwa yayo, gukunda intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kurangwa n'imigenzo yakoraga. Rasul adushishikariza gukora imigenzo ye, atubwira ati alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Muramenye mujye murangwa n'imigenzo yanjye, mujye murangwa n'imigenzo yakozwe n'abasahaba banjye. Ibadullah, turushaho gukunda Allah, turushaho gukunda intumwa yiwe sallallahu alayhi wa sallam. Rero kubw'ibyo gukunda Allah ni kwa kurangwa na bya bikorwa byiza yadutegetse, tukirinda ibibi yatubujije. Ese kukunda Allah, Allah wowe aragukunda. Kugira ngo Allah rero agukunde, aratubwira muri hadith al-Qudus ahagira ati wama yataqarrabu al-'abdu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Umugaragu wanje ntabwo ashobora kuyiyegereza akora ibikorwa by'imigereka, akora ibikorwa bya sunna, hatta uhibbahu, uretse yuko nanjye mukunda. Fa idha ahabbtahu, kandi iyo mukunze, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih, Allah kubera amatwi wumvisha. Iyo Allah yagukunze akubera amatwi wumvisha, kandi warijirahu alladhi yamshi bih, Allah kakubera amaguru yawe ugendesha. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, Allah kakubera amaso yawe urebesha. Rero mu gihe wakunze Allah, ugomba no gushaka uburyo nawe agukunda. Kugira ngo Allah agukunde ni ukurangwa n'ibikorwa bya sunna. Ikintu cya kabiri mu bintu urangwa nabyo ukaba ufite uburyohe bwa iman, an yakuna Allah wa rasul, ugomba gukunda Allah n'intumwa ye kurusha ibindi bintu byose. Wa an yuhibba al-mar'a, icya kabiri ni ugukunda umuntu, la yuhibbuhu illa lillah, nta kindi umukundira uretse kumukunda kubera Allah, nta kindi kintu umutezeho. Dore yuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam atubwira muri hadith agira ati sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Abantu bari mu byiciro birindwi bazaba bari mu gicucu cya Allah ku munsi w'imperuka, yawma la dhilla illa dhillu, umunsi nta gicucu kizaba gihari uretse igicucu cya arshi ya Allah. Muri abo bantu harimo warajulani, abantu babiri, tahaba fillahi, bakundanye kubera Allah, ijtama'a alayhi, bahujwe n'ibyiza, bahuye kubera Allah, watafarraqa alayhi, kandi bangana kubera Allah. Uwanze mugenzi wawe kubera ibikorwa bibi arangwa nabyo. Rero ibadallah, dukundane kubera Allah, ntacyo uteze ku muntu. Ikintu cya nyuma
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ugomba kwanga, ugomba kunenga kuba wasubira inyuma, kuba wasubira aho waturutse, ibikorwa bibi warangwaho nabyo nk'uko wanga yuko ushobora kujugunywa mu muriro. Rero ibyo bintu bitatu iyo uranzwe nabyo uba ufite uburyohe bwa imani. Ibadullah, ndabashishikariza no kurangwa n'ibyo bintu bitatu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.